Nomor dua, embuk nikah si bagus ketipu apa? Si kocak embuk nikah bagus. Munjek pondan pula embuk nikah si bagus. Engki kak dinto sehingga stete dalam urusan masalah rizki halal bentah halal ben syubhat. Karena kadang-kadang sebab nikah, boh rezeki ini kan dari laki belum tentu. Selaki kadang tak laku, si bini si laku. Bener. Malah mending pamekasan panika munjat pondan gula. Insyaallah begbenyak ring bini si laku. Si laki tak laku. Banyak. Maka tak seluruh inggi. Lah ni kan teteh. Beni kor lepase. Jadi orang yang beragama kok dak remah, beni guna tu aki anak menolong. Tapi abaan ni kejak saking HP guru upgrade. Program ni pegedeng menolong dalam urusan agama. Mohon pada pengajian, norok pengajian, merengakin, ngaji Quran, ni ibu sih bagus.